You are Alpha and Omega. Say, Hallelujah. Siyabonga bandla. Moya wokuthula engathunganda. Kunisumhayise ngiyabonga nawe ukuthi uyosivelela kumele ibandla njengomfundisi ethembisa umama eshonelwe udadwa uMakhulu. Amen. Wow. Unokulangandisa lenzwane njalo. Sithi sivaleke thina nge-14 December. Sathi siyovula nge-11. Amen. Now our official opening is next week. Phela singari confused bavali mara sebaqhubeka ngokuvuleni manje. Hallelujah. Sithi siyovula nge-11. And what is good is that abazalwane nge-1 they were full in this house. Amen. 7 o'clock in the morning. This house was full. Nakulanisa kabuhlungu wakhohlwa ugogo amile egedini ngo-7 ngomhlaka 1 gogo bowukhona. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu ukubonile kone effect ukuthi ume egedini sakakulanda yazi bowubuyela phakathi awuthanga ncane uye wabuyela wathi Nkosi usenkonzweni mina ngoba wena uthe ngiye namhlanje kunesizathu ukuthi imoto ingangilanda. Siyabonga ugogo bekakhona. Hallelujah. Bazalwane, we spoke about ukuqala kwezinto nomqalisi wazo. Amen. Hallelujah. Last week sikhulume kabanzi ukuthi bazalwane kunesidingo esiphelele sokuba singawani nje. Kodwa kunesidingo esikhulu kakhulu sokuthi sifundise ngokwamkela inkosi uJesu. Hallelujah. Amen. Kunesidingo esikhulu kakhulu sokuthi the altar umama bekakhuluma ngayo lapho singakhi induku lana namakhandlela namanzi nani. The altar must be built inside. We want to build that altar inside. So iyifunde sobe siyifundisa lesobe sizifunda iyifundo fanele zakhe i-altar inside. We don't want singakhe izinto sokuqakuso kodwa sakhe the altars inside our hearts. Amen. That fire must burn inside. Hallelujah. That fire must burn where? Langa phakathi
ale ufanele aphile kuphi fanele aphile la ngaphakathi ngakho kufuneka ke sifunde indlela yokumamukela amen uma sihlezi kuNkulunkulu akekho ngasithini hayibo lingizwile ukuthi ngibuzane ba ngithi mina uNkulunkulu uma sihlezi ngithi ubaba nayindodakazi yakhe ukhona ongafika lapha ukuthatha phume naye akhona baba ngakholela ukufa noNkulunkulu uma sihlezi kuye angakholela ukufa ufe yena-ke haleluya hayi bafana kodwa kukhuluma isizulu esizwakalayo ethi uNkulunkulu uma sihlezi kuye akekho ngamthinta haleluya akekho ongathinta uhlezi kuye amen haleluya ngawo-ke asamukele and make sure ukuthi he live in us and we live in him senze isiqiniseko sokuthi uyaphila kithi nathi siyaphila kuye angaphila kuwe nawe ungaphila kuwe haleluya lalela mawamukele yena waphila naye akukho nokuncane okungacatsha phansi isandla ukuthi no kunesinamanga haleluya ngithi akukho okungakuthinta yena uyasikhatha uyasibiyela haleluya yena uyasikhatha he fenced us or he infects us uyasikhatha uyasibiyela haleluya ngesikhathi ukudlule nawe la uthi mama la udlule khona bathi uyimoto eziyi-4 and ubonile la amanzi bewangaka mara wena udlule udlule bathi kwazwa abantu lapho uthi uhamba uthi angijikela ejob maseko mntana kanjani usinde kanjani wena ngokuba nesikhathi uthi wena beku-3:10 bathi mara bona ngo-11 past kunabomama abayi-3 lapha athathelwe imoto wena ngoba yena wenzani uyasibiyela uma sikuye amen and let's make sure singatshotshi into zikaNkulunkulu amen we mustn't steal his things hallelujah 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 ngizolile leyo nto ngelinye ilanga now ngisibuza enye indaba Luke 23 yes ngisibuza enye indaba itholakala Luke 23 verse 32 but ukuze ufike kahle just read the whole verse the whole chapter sorry Luke 23 uJesu highlighter le nase alenga lapha uyabheka ngapha ukhona izelelesi zithu yena phakathi kwazo umile noJesu kodwa mangifunda lapha ngithola uJesu akhulume noyi-1 uye waphendula boyi-1 kodwa boyi-2 bakhulumile noJesu lo munye uthi eJesu wena why wena ubathi labantu yabo uleke nathi la wena why ungazikhululi-ke wena yabo uthi lo ngapha yiwe thina siyazi why isiboshiwe haleluya now uthi-ke lo nakagcina uthatha inkulumo ngiyahlaphula uthi mina cela uJesu ngicela ukuthi ungikhumbule mawufike embusweni yakho uJesu umphendula same time akaqali ngalo ukuthi weqedelela wayengakusho lokho kodwa akaqali ngalo uphendula uthi kuye uthi namhlanje ngizobana
lalela uJesu uma usukuza kuye akapostpone akafani nami mina ngithawume ngizokhuluma noma thina ufuna bonela i-10 lokhu ikhona let's comment awube manje sokhuluma uthi okusho ukuthi yena nawuthi ngicela i-10 ngikhipha manje at me ambothele petrol haleluya mntanami uthi namhlanje akade umeqala kusokhuluma noba uthi namhlanje manje ngifuna le ndaba le ukuthi wayengasiphenduli selelisi kusho ukuthi ngimi nawe lo haleluya wayengamtsheli lokwendelela wena awubona ukuthi ngubani wayengamphenduli uphendula lo ocelilwenhle haleluya nawo kimi kuthini uthi ngoba uNkulunkulu akaphathi izinto ezimbi akaphenduli intweni haleluya ngoba akafuni ukukunika intweni ingakho aphendula lo uthi uyabona wena namhlanje ngithi kuwe into engixaka lapha akamphenduli lo okhuluma negative now ngifuna lento ke ukuthi ithini haleluya nawe ifune ukuthi ithini kuwe now it says in Isaiah when you busy arguing with fools you lose leave the person that was on yeah, we understand leave the person. The person, people, just leave them. You can imagine, uJesu wayesebuhlungwini kwazi yokushaywe ufakwe amanyeva then lo uzokhuluma kodwa uyamiyeka uthi nawo wena kunandaba nawe futhi akasho lutho ngaye uphendula umuntu ocela ngakho-ke kimi kuthi-ke masicele okuhle haleluya ngokujula kwey'nhliziyo zethu amen haleluya now today isifundo sethu sisithola Amahubo 118 verse 24 Amahubo 118 verse 24 ona wethu uzabela ngifundele ngesizulu Amahubo 118 verse 24 yilolu usuku alwenzile uJehova siyakwethaba sithokoze ngalo Amen. Hallelujah, bazalwane. And this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sakhala lo nyaka phela bazalwane uma sizokhuleka phela sikhuleke sonke bazalwane. Sikhulekele ukuthi this is the day the Lord ayile Lord uNkulunkulu akwenzile haleluya lokuba si rejoice lokuba sisindiswe kuye this is the day haleluya so sizikhethele namuhla ukuthi on the first thing ngiyangaqela ukubazalwane this year akesiyeke ukucela imali fundisi ngicela siye kucela imali siye kucela imisebenzi siye kucela abangani abahle izindlu ezinkulu sizicela kuye ngoba we know ukuthi unazo akithi sizicela kuye ngoba siye kucela impilo haleluya siye kuphila kahle kodwa asicele ukwamukela yena lalela
uma ufuna ukuyolwandla ngeke uthi mawusolwandla bese uthi ngicela ukubhukusha usolwandla uyabhukusha. Hallelujah. Now in other words sicela ukuba seThekwini lelo ulwandle nalo uyangena. Now uma sicela yena ukuthi ngene enhlizweni yami ube naye umsebenzi iphi double story haya lizwe bandla ukuthi liyalizwa ngithi mina yeyela ucela ukuthi Nkosi ngicela ukubhukusha no cela ukuba seThekwini ube semanzini olwandle nalo ulwandle ngisho umile luyeza luthele lokudluma luthele ngicela ukuba solwandle ngakho ngithi masicele ukwamukela yena njengenkosi umsindisi wethu ngithi lelo umsebenzi ngoba sicele kubani umnikazi haleluya umsebenzi we-double story wabangana bakhe wenjabulo wayo yonke into lesiyidingayo ukuthi makungene kuse yena kithi haleluya nathi sibe kuye then yena uyosenzela konke yiloko ngicela ibandla ukuthi this year let's request asicele uNkulunkulu ukuthi Nkosi sicela wena ungene ngaphakathi kithi kulonyaka sisebenzela ukuthi sizongena kuphi endumisweni yakho wena ungene ngaphakathi kwethu usiphe lendumiso thina sobe sikwazi ukuthi sikudumise ngayo haleluya uJesu uyalalela